twongeye kubaha ikaze mwe mudahwema gukurikirana Trade News tugenda tubagezaho amakuru agiye atandukanye ari kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru, aho muri aka kanya tugiye kubagezaho amakuru dukesha igihe.com, aho cyanditse ku nkuru ivuga ko nta mahoro mu gucunga umutekano muri RDC. Abadepite b'Afrika y'Epfo bariye karungu bashaka ko ingabo zabo zicyurwa mu gihugu. Abadepite bagize inteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo bateye utwatsi ibisobanuro bya Minisitiri w'Ingabo Angelina Matsiye uvuga ko ingabo zabo ziri kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bavuga ko zagiye kurwanira impamvu itumvikana bityo ko zikwiye gutaha. Ingabo za Afurika y'Epfo Sandefu zirenga 1500 zagiye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu butumwa bwa SADC bugamije gufasha ingabo za RDC kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikorera muri ako gace. Kuri uyu wa 4 Gashyantare 2025, Minisitiri Angeline yasobanuriye abasirikare bayoboye SANDF babwiye inteko ishinga amategeko ko igihe bajyaga mu butumwa bwa SADC batari bazi ko bazaraswaho kuko bari bagiye mu butumwa bwo kugarura amahoro muri iki gihugu. Iki gitekerezo cyanasamiwe hejuru na Depite Kariya Niyahusu uvuga ko ubutumwa bwabo buzwi neza ari ukurwana atari ukurinda no kugarura amahoro. Yagize ati biratangaje kuba ingabo za SANDF zarumvaga zitagomba kuraswaho, ariko iyo usomye ibyo inshingano za SAMI DRC ubutumwa bwa SADC buvuga ni ugufasha ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ihungabanya umutekano n'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bityo SANDF ifite inshingano zo kurwana, ntabwo bafite inshingano yo gutabara, bafite iyo kurwana. Niba twarumvaga tutagomba kuraswa, kuki twashatse uburyo bwo kurinda ingabo zacu? Ibi ni ibiteye inkeke. Depite Matsiye yakomeje agira ati yavuze ko ingabo za Afurika y'Epfo zahuye n'ikibazo cy'ibikoresho bike byatumye zitabasha kwirwanaho. Undi mudepite adaciye ku ruhande yavuze ko urwego rw'ingabo rwa Afurika y'Epfo ruri gukoresha nabi imisoro ya rubanda rujyana ingabo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kurwanira ibintu bidafite impamvu. Yagize ati igihugu cyacu nicyemerewe gufata imisoro y'abaturage bacu ngo kigiye gushyigikira ikintu kidasobanutse. Ubundi niki kiri muri RDC? Nimutubwire ko muri kuganira n'impumyi cyangwa abantu badatekereza. Niyo mpamvu navuze kuva mu ntangiriro ngo mushobora gusobanurira igihugu n'isi niki muri kurinda hariya gitumye mujyanayo imisoro y'abaturage bituma mujyana imisoro y'abaturage amafaranga yakagombye kuba atera inkunga izindi gahunda za leta. Yongeyeho ko kandi ko hari umwe mu bajenerali wigeze kutubwira ko hari miliyari 2 z'amarandi zatanzwe zigiye gushyigikira ubutumwa bw'ingabo ziri muri RDC, ariko uyu munsi muratubeshya mutubwiye ko amafaranga ari gutangwa na SADC. Uyu mudepite arakaye cyane yavuze ko nta mahoro ingabo za Afurika y'Epfo ziri kugarura muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse zikwiye gutaha vuba na bwangu. Yakomeje agira ati nta mahoro ari kugarurwa hariya, nta mahoro muri kugarura, muhindure ibyo mutubwira. Niki muri kurwanira kiri guhitana abasirikare? Mushobora kugarura abasirikare bacu bashobora kuvanwa muri RDC bakagaruka mu gihugu cyabo. Ingabo yakomeje agira ati ingingo yo gukura ingabo muri RDC yagarutsweho n'abadepite benshi bavuga ko batabwijwe ukuri kubera ku ngabo zabo z'igihugu cyabo kuko arizo zisigaye
ku rugamba zonyine. Depite Tamarini ati ibisubizo byose twakiriye uyu munsi ntaho bihuriye n'icyo dushaka kugeraho, ndetse igitangaje ni uko ubu mfite ibibazo byinshi ugereranyije n'uko twatangiye bimeze, kuko ntimwatubwira ukuntu nta mirwano yari iri kuba ngo dutakaze abasirikare 14 nyamara nta kintu mwigeze muvuga ku basirikare bakomerekeye ku rugamba. Ese abasirikare bacu bagoswe na M23? Nshaka kumenya niki ibi biri kuba ku ngabo zacu, bazagaruka ryari mu gihugu, ni ibiki biri kubera hariya, kuko nzi neza ko imiryango ishinzwe ubutabazi yavuyeyo ndetse n'izindi ngabo za SADC zavuyeyo, ni ingabo zacu zisigayeyo gusa. Ese dufate gahunda yo kuzirinda, kuzongerera imbaraga cyangwa kuzikurayo burundu? Ingabo za Afurika y'Epfo zirwana zifatanya n'ingabo za leta ya FARDC ya Kongo ariyo FARDC zikorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Depite Kariyana Niyahusu ati mushobora kugarura ingabo zacu, hanyuma mudusobanurire n'uburyo muzabagarura. Muri rusange ibiganiro byasojwe abadepite bose bavuga ko babeshywe kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Abadepite ba Afurika y'Epfo basabye ko ingabo ziri muri RDC zakurwayo vuba na bwangu zikagaruka mu gihugu cyabo, aho kuguma banyereza imisoro ya leta bababeshya ko bari kugarura amahoro mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kandi ari ukubabeshya ari ibinyoma gusa. Tunyarukire mu yandi makuru rero hari kuvugwa hirya no hino mu bitangazamakuru, aho Kigali Today yanditse ivuga yakomeje igira iti ngo muratubeshya ngo murarengera abanyekongo kandi murwana ku birombe byanyu, abadepite bo muri Afurika y'Epfo kuri Ramaphosa. Iyi ni inkuru rero yagiye igarukaho n'ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye, aho na Kigali Today yagiye yandikaho komisiyo y'umutekano n'ubusugire bw'igihugu mu nteko ishinga amategeko ya Afurika y'Epfo irimo guhata ibibazo minisiteri y'ingabo ku kibazo cy'ingabo zabo ziri muri Kongo, zikaba zaratakaje abasirikare barenga 14 mu rugamba bafatanya na FARDC mu kurwanya M23. Minisiteri y'ingabo yari ihagarariwe mu nteko na minisitiri wungirije ndetse n'umugaba mukuru yatanze incamake y'uburyo Afurika y'Epfo yahawe misiyo yo kubungabunga amahoro muri DRC, yahawe na SADC na Afurika yunze ubumwe. Icyokora bari bazi ko ikiganiro kibera mu muhezo, ariko batungurwa n'uko cyashyizwe ku karubanda. Minisitiri wungirije w'ingabo yavuye ku rugerero muri Afurika y'Epfo, Angiye Motsakaga ibumoso muri kumubona niwe uhicaye. Basobanuye ariko uburyo bagezeyo bafatanya na FARDC kurwanya umwanzi M23, ariko ikabaganza ikabafata na Sake, ikafatana ikibuga cy'indege cya Goma n'umujyi, ndetse ikicamo 14 igakomeretsa abandi batagira umubare. Yavuze ukuntu ubu ngubu bari kuvugana n'umuryango w'abibumbye ndetse na MONUSCO ngo babone uko bagera ku basirikare baguye ku rugamba, ariko banatware abakomeretse bavurwe. Hakurikiyeho ibibazo bikaze byaberetse ko bagiye mu rugamba kandi bitari ngombwa, ndetse ko bagombaga kubireka hakajyayo abandi, kuko Afurika y'Epfo atariyo kamara. Umudepite umwe yagize ati tureke ibinyoma ariko mutubwize ukuri, kuko ibi bihangayikishije igihugu muri rusange. Muratubwira ko ingabo zagiye mu gikorwa cyo kubungabunga amahoro, ariko turumva ko ingabo zagiye kurwana n'umwanzi mu gihugu kindi kitari icyacu. Muzi ko ubu ari ubuzima bw'ababyeyi, abavandimwe, abagabo n'abagore b'abandi bari gupfa
bazize agaherere. Undi mudepite nawe yabajije ati bimeze gute ko twumva ko Perezida Cyril Ramaphosa yaba afite inyungu z'ibirombe acungira umutekano muri DRC. Abadepite babajije bati ese ko muvuga ngo abasirikare bacu bari muri misiyo ya Afurika yunze ubumwe, ubundi kujya muri misiyo ya IU ni itegeko? Niba atari itegeko, kuki duhorayo? Kuki nta bandi bajyayo? Umudepite wo mu ishyaka rya Julius Malema yabwiye Minisiteri y'Ingabo ati ntabwo twohereje abasore bacu mu gucunga umutekano, twabohereje mu ntambara kandi bari gupfirayo. Mugenzi we yakomeje avuga ko yunzemo avuga ko umudepite yagize ati kuki turi kohereza abasore bacu ku rugamba kugira ngo bapfireyo kandi bari kurengana? Ubukire bw'abaherwe bo muri Afurika y'Epfo hariya muri Kongo bumazeyo iki? Yavuze ko abasirikare babo badafite ibikoresho bikomeye, badafite intwaro ngombwa n'imyitozo ikwiriye, ngo naho ubundi 14 muri bo nibaba baranapfuye yaba bafite ibikoresho bihagije. Uwa gatatu nawe yakomerejeho avuga ko ati turarambiwe gutakaza abasirikare bacu kubera inyungu z'amabuye y'agaciro ya Perezida Cyril Ramaphosa n'umuryango we muri rusange. Abadepite bongeye kwibutsa Minisiteri y'Ingabo ko mu minsi ishize yavuze ko ingingo y'imari y'igisirikare ari ntoya cyane, ariko bakaba bararenzeho bakajyana abasirikare ku rugamba kandi badafite ibikoresho bihagije. Umwe yagize ati mbere y'uko abasirikare bacu bagenda twarababajije tuti ese abasirikare bacu bazagirirayo amahoro? Nawe nta n'umwe wigize usubiza uti nta kiguzi cy'amahoro wabona. Aba ni abadepite bakomeje guhata Minisiteri y'Ingabo, bayihata ibibazo nayo ikagira ibyisubiza. Hamwe n'andi makuru turagenda tubatahurira kuri Afurika y'Epfo ku bibazo abadepite bagiye bahata itegeko rya Minisiteri y'Ingabo.